Merhaba değerli Bank Radyo dinleyicileri. Sağlık Saati programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü programın konusunu sağlıkta dil bariyeri olarak seçtim. Dil bariyeri, sağlık hizmetlerine erişimde sessiz bir engel, görünmeyen bir duvar, insanların kendi dillerinde derdini anlatamaması, doğru teşhis ve tedaviye ulaşamaması, sağlık hakkını ihlal edilmesine yol açıyor. Ana dilinde sağlık hizmeti alamamak, iletişim eksikliği, yanlış tedavi süreçleri ve sağlık okuryazarlığının zayıflaması demek. Bu nedenle ben de bugün Kürt Dil Bayramı olduğu için programımı Kürtçe olarak devam edeceğim. Programımın konusu dediğim gibi sağlıkta dil bariyeri ve programımın konu da Halis Yerlikaya olacak. Di panzde gulana îro panzde gulanê roja zimanê Kurdî ye. Ez jî dixwazim ku vî bernameyê xwe kurmancî çêkim û pêşkêş bikim. Di panzde gulana sala 1932 de bi pêşengiya Celadet Alî Bedirxan li paytaxta Sûriyeyê li Şamê kovara Hawarê dest pê veşanê xwe kiriye. Zimanê Kurdî di vî berçerxa tarîxê de bi tipên Latînî hate xwendin û nivîsandin. Zimanê Kurdî di dirêjiyayê dirokê de her û her rastî polîtikayên qedexwekirinê û zextan hatiye. Kovara Hawarê di geşedan û pêşveçûna zimanê Kurdî de rolekî tarîxî lîstiye. Lewre roja destpêka weşana Kowarê wek cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Ez jî dixwazim ku ji ber vê yekê ez jî dixwazim ku bername xwe bi kurmancî çêkim. Mêvanê min Doktor Halis Yerlikaya ye. Tu bi xêr hatî hevalê delale hêja. Spas savî. Ez dixwazim ku xwe bide naskirinê û hinkê tu jî bi cejna zimanê Kurdî de dixwazî bihêje. Belê. Ez destpêkê da ji ber ku te mafên vê bernamê da me ji bo axaftinê û her wiha derfetên ji bo ku em gilîv gazinê xwe bikin bi rastî ji bo wî ez spasdariya we dikim, spasdariya Bank Radyoyê dikim. Wek ku we jî got îro roja cejna zimanê Kurdî ye, bi rastî jî zimanê Kurdî zimanekî qedîm e, zimanê dila ye em bêjin, zimanê derd û kula ye. Her wiha li nexweşxana li hemû qadên gelemperî da rastî tundiyê hatiye, rastî qedexekirinê hatiye, lêbelê bi xêra em bêjin bi keda dayîkên me bi kedan ku di vî warî da têkoşîn kirine heta îro jî hatiye. Wek we cîhanî ziman 1930 diya da bi kovara hewar bi tîpên Latînî ku hatbû nivîsandin ji 2006 vir da wek roja cejna zimanê Kurdî tê binavkirin. Îro jî bi rastî em gelek kêfxweşin ku wî derfetî da me. Her wiha cejna zimanê Kurdî ne tenê wek cejnekî ye, wek em bêjin ji nû da xwe afrandinekî ye, afrandina ziman e. Rastî jî wek di kada me da, yani di kada tenduristiyê da li nexweşxana li em bêjin ciyê ku bijîşk nexweş hebin û her wiha xebatkarên tenduristiyê hebin, em giringiya ziman li wir gelek dibînin. Yani zimanê dayîkê, zimanê zikmakî, zimanê xwe, zimanên ku em pê mezin bûne, zimanê ku em wan çîrokan mezin bûne, ew ziman ku em bi derd û kulê xwe, gazinên xwe, nexweşînên xwe bi wî zimanê bînin ziman û her wiha bêjin, wê demê em daha baştir em digîjin wê astên ku me derdê xwe hemû got û her wiha bijîşk xebatkarên tenduristiyê jî viyadîn. Bi rastî jî ji bo me gelekî giring e. Her wiha ez li we û hemû gudarvanan vê roja pîroz dikim û ez dixwazim vî tiştî jî bêjim. Bi rastî jî ziman ne tenê komûnîkayîşe, yani ne tenê hevdûra gotin dayîn û stên ne, ziman tiştekî wisan e ku ti yani derûniya mereva baş dike, tenduristiya mereva fizîkî baş dike û ger ku ti xwe
به همو شکلی وینی زمان یعنی همو تشتین خو او زمانین کتپی مزن بی او زمانین کتپی دست پی که دا بوی چاوین خل دنیای وکریه او زمانین که وقتا مرف ده حمله دیا خدا به کتا گهدار کری او زمان او که مروا daha baştırdı ki deruniye merva daha baştırdı ki ev zaman ki merv giliv gazne xubuy biki merov dama giliv gazne xubuy ki daha baştır rahat be iroji rojeki pirozej boyme brasti az hevi dekum ki de peşeroje da hem giringiya zaman daha baştır bizan bin odve de hamu kadan da kaden gelen perida de cim fermi da em bikarvin zamanı xo bikar binin derdin xo giliv gazne xo bi zamanı xo binin derxin hole. Merhaba Disa. Tu bixêratî serserê min serçavê min rahatî Dîsa. Zor spas. Me got îro mijara me ser astengiya zimanî yani çawan bandor dike ser tendüstriyê. Pirsa min yekemin astengiya zimanî gihiştina xizmeta tendüstriyê çawa bandor dike bi taybetî jî bo kesên ku zimanê wan tirkînîne ev astengiyê çawan dibe. Birastin jî astengiya ziman yani wek ku kesên ku em bêjin ew zimanê ew ciyên ku lê dijîn bi wî zimanî xizmetan tenduristiyê negire gelek bandorekî neyînî dide ser xizmeta tenduristiyê. Yani di bijîşkiyê da herî girîng ew e ku çîroka nexweş meriv gudarî bike wek anemnestê binav kirin yani dema em diçin nexweşxanê diçin cem bijîşkekî di destpêkê da dibe tu çima hatî derdê te çi ye gilîv gazinê te çi ye wî ji me dipirse ev çîrok gelek girîng e o ji hemû em bêjin testa ji hemû tahlîla ji hemû fîlma ji hemû tomografiya ji hemû emara girîngtir e yani ew nexweş ku gilîv gazinê xwe baş bîne ziman wê ew tiştên ku wî aciz kiriye ew tiştên ku wî haniye ba bijîşk wî haniye nexweşxanê dema wî tiştî ku bi rastî weynê ziman û her wiha di wê qenaetê da be ku ew bijîşk ji wî baş fehm kir û derdê wî baş gudarî kir wê demê ew hemen nîvî tedawî jî dibe. Ji bo çi ev çîrokêdekî giring e yani gelek nexweşîn hene ku bi vê çîrokê em dikarin bigîjin encamên ku teşhîsa wî nexweşî çi ye yani bê wê çîrokê bê wî tiştên ku nexweş bê aciz biye ew nexweşîna wî yan jî em bêjin acisiya wî çi bê hativê nexweşxanê bê wê çîrokê em nikarin tev bigerin yani destpêka her tiştiye û di muayenê da di tedawiyê da di teşhîsê da herî gîning ew çîrok ku bêje dema ku ziman bû asteng dema astengiya ziman bû sebep ku wê çîrokê nexweş baş neynê dernexê holê û baş neynê ziman wê demê bi rastî jî dibe sedema gelek tiştan yekem sedem ew e ku dibe ku daha dereng nexweşîn teşhîs dike mesela wek ku ez dikada xwe da bêjim ez sporên onkolojiyê me penceşêrê me yani dema em bêjin nexweşekî jinekî derdê xwe bi zimanê xwe bêje û wî derdî ew bijîşkên ku lê gudarî dike wî derdî fehm bike daha zûtir teşhîs tê danîn yani em dinêrin li herêma me li gor herêmên dinêkê penceşêr di merhela daha dereng da tên yani penceşêr mesela 4 merhelê wî hene 1 2 3 û ya 4 wek ku tê zanîn yên nexweşên ku nexweşîn bela dibe li laşê mirov yani nexweşên ya me daha bêtir yê herêma me daha bêtir di merhela çaran da yani nexweşînê pêsîrê yan penceşêra pêsîrê bi rastî jî yani ev astengî dibe sedem ku ew nexweş nikarê derdê xwe bêje û bijîşk jê fehm neke li gorî wê çîrokê jî em bêjin teşhîs daneyne û li gorî wî jî tedawî neke yani yan didiya jî xala didiya jî ew e ku
دما ام بیجن نخوشه کی تشخیصا وی راست بدانین کی دوی باوری دا کو نخوش نبیجه یعنی از نکوی وی باوری کو هر تشتی خوش بجشک را گو و بجشک جمن فهم کر اولگوری وی درد من اوی درمان بکی یعنی دوی باوری دا دما نبی اویاجی مثلا دبیجه وک باندوره کی پلاسبو یعنی ده هری درمانی باش چی بدی وی نخوشی ده بدی وی کسی او باش نبی خلاص سیاجی او اکو لازمه مثلا ام تشتکی بکن ام وقت دبیجن ارینیا نخوش بگرن یعنی نخوشه کی عملیات بکی اپراسیون بکی نخوشه کی ام بیجن کیموتراپی بدیه کی نخوشه کی تداویه کی دمات بکی لازمه ارینیا وی بکی او جبوی وی ارینیا وک اونام دبیجن جبوی وی ارینیا هری گرینگ او اکو نخوش درباری وی مداخله اکو diye biki her avayı va te bigi şey ku ev bandora vi tişti çiye bandora ameliyatı çiye bandora ve tedaviye çiye bandora vi neyini çiye yani çı komplikasyonu vi de ku çe bivin o her vaha ve pevajoya ki çava de peşaroja vi da veri yani çıl peşyaviye de ku de vi van khala da baş te bigi o her vaha bu rengi ereni bir de ve müdahale ereni bir de ve tedaviye evci haleki geleki giringe خالکی دن جی اوه کو لازمه مثلا تداویه که ام بدن وی نخوشی ام وی تداویه به سرانسری به همو تشتی جوی را بیجن یعنی تی وی تداویه بچا بکار بینی یعنی تی ام بیجن فیتیل و تی چا بکار بینی تابلت و تی وی تداویه چا بکار بینی و هر وها یعنی ده همو تشتان دا لازمه تو تجوی نخوشی را بیجی که تیه و تداویه که اوهاب کی بکار بینیج بوی ویجی گرینگه که ام بیجن او آستنگی از زمان او پرده ان که ده ناو نخوشو بجشکتا ناو نخوشو خباتکارین تندرستی ده او دیوارین که جبر زمان ده ناو نخوشو تندرست وانا دایه لازمه او دیوار بهلوشاندن براستی جی de kada tendürüstiye da yani hamu kada da giringe ama kada tendürüstiye gelek giringe ku مرov به درد خود در به زمان خود بیشه و هر وها ین کج زمان ویجی فهم نکه نکاری درد وی درمان بکه انتکارم بیا بیشم ده خدمت تندرستیه ده آگاهی ده زمان خود داین چاوال سر تشخیص و درمان راستی تاثیر دکه بله یعنی راستی دما مروه کی کو به زمان خو یعنی زمانی کو جه فهم دیگه نه تنی ام بیجن ده هریم ما یعنی گلک ام زان ملتجی هنه گلک کوشبری هه له همو دنیای ایرو سایه ام بیجن مثلا وان سالن داوین جبر شرو پفچونن روجلات ناوین ین سوریه وان گلک کسین عرب جی ام بیجن هاتن و درایان جی ام بیجن گلن ما گلک جی کوشبری اروپا دیگه دمالور ام بیجن و کوشبر دجین لور جی ام بیجن دما zaman tnebi brastici mesaj Avrupa gelek kes em bejin hin tiştan ben bijiş viya go ama mefham nekir em vi dermana çab karbinin yani gelek leykolin hened vi varida li Türkiye ji aslında van leykolin her çıkas bu rengi ne benji yani hin vek leykolin henek ko yani de kade da viya derdxi hole kesen ko bi Türkiye ne axvin yani keseyim ku zamanı van Türkiye nebi yani yen zamanı ki ne ki o yen ku Türkiye be de nav vana da ne ve de halin tendürisi de maja bu tendürist diye hin hal hene embejin de halin tendürisi da روشوانه تندرستی لگور ین دنیکه گلک نباشه یعنی ین کو ترکی ناخفن براستی جی هم نخوازن بچن نخوشخانه جبر کو پیدوی به یکی دنیکه دبینن کو وک ترجمان دی او ترجمان بخوشی دبی سبب کو محرمیت کس جهولی در رابطه یعنی نخواشه که جن بیجن نخوازه تشتیم خوی ژینکولوژیک بر ریا ترجمان بیجن یا نخواشه که زن بیجن جبر شرم و فدیه نخوازه بیجن هن تشتا بین زمان هر وها افجی دبی سدم کو یعنی دبی سدم کو او نخواش ادی خوب خود نخوازه گلک هر نخواش خانه به یکی نکی و گرداییه یعنی او کس جبر ویاجی یعنی هن نخواشین درنگ درده و هر وها
هن تداوی هنه که لازمه نخوش دی بگیجی یعنی جبوی ویجی اویاجی دبی آستنگ دبی آستنگ که او تداوی باندورا وی چه نبی باندورا وی تداوی چه نبی یعنی جبوی تشخیص کردن مگو گلک گرینگه زمان زکماکی زمان که وی کسی امبیجن او خبرکارین تندرستی وی زمانی فهم بکن و وی زمانی به هفدورا گفتگو بکن به هفدورا مجول ببن هر وها او گلک گرینگه لبلی ده قادا تداوی داجی گلک گرینگه جبر کد وی نخوشی تی بگی هیجینی تی وی نخوشی درباری وی تداوی دا وی تداوی چیه چه ما هم ددنه که تشخیص هاوی چیه هر وها باندورا وی تداوی نینی چیه چه وری سری وی چه بکی یعنی دکی جان آسته دا هر جین لزگینی دکی جان آسته دا دیسا سری لبجشک بخی هر نخوشخانه یعنی وان حمود وان خالان دا براستی زمان گلکی گرینگه او یعنی او آستنگین زمان دوی سدما کو باندورا تداوی daha کمتر بوی دوی هله داجی گلک لیکولین هنه د خدمت تندرستی د استنگی زمانی مرو د کاره وکی سدما نه وکوی بی بناو بکی یعنی او نه وکوی تداوی د چوا باندور دکه بحثا وکر اما دی ساجی بله یعنی اویا مثلا او تشت هنه ام بیجن وک هریم ام هریم اکی نه وکویه یعنی کی جان خاله دا دنیری کی جان قاده دا دنیری براستی جی لگور هریم Türkiye'ye neki heremame gelek ne baş. Embejin mesela Mirna bebeka ku vek embejin xalekiye ku de revşa tenduristiye velateki çiye. Mesela heremame gor heremed neki daha pır bebek dimrin. Yani heremame da mesela in bebekin ku negin 1 saliye ku yin ku negin 5 saliye ku daha ziyadetire. Her wa mesela xalekidin heyem Mirna دایی که به حمله کو دمرن او دوی خالی داشی گلک یعنی دانه هنه دستمه دا گلک نشانه هنه کو هرم عمل گور هرم نکی ده روشوی نباشتره دیسال هرم عمل هی او نشانه هنه کو مروف مثلا ده زودتر دمرن یعنی ین مین اختیار ده کمترن براستیجی دیسال هرم عمل مثلا هن خال هنه کو دقادا مدا مثلا دقادا اونکولوژی دا ده درنگتر مثلا نخوش دشن نخوش خانه هن لیکولین انجبوی کو امبیجن پنجشیر زوب در حوله مثلا وان لیکولینا یعنی لیگرینا یعنی زود جبوی تشخیص کنه مثلا daha کمتر دبی یعنی تلکیجان خاله دنیری تلکیجان کاده دنیری به راستیجی نوکیویه کی پر مزن هیه de egen ku zamanı wan terkibi yo ku zamanı wan ne terkibi brastici evya yani ev astenkirin ev jiber ku hizmeta tenduristiye de kadan tenduristiye da zamanı zikmaki zamanı dayke nay dayin ev de nevaki gelek mezin ku bandora khol ser tenduristiye de yani hin kes de ben ku bejin ya via ne peskereke işten la xoşxana yen ku kurdi baxvun hene yani jembejin tercüman eviyatı dinin bikarani lebeli despeke dajigo yani dve kadeda lazım ekku embejin yen ku hizmeta tenduristiye dede براستی وی زمانی فهم بکن ین کو خدمت تندرستی دده وی نخوشی باش سر وقت بکه باش وی تداوی وی تشخیصی باش چرا بکه گر کو ویا چه نبو باوری چه نوه گر کو باوری چه نبو جی او تداوی باندور ناکه یعنی وکو مهانیزمان نوکهویه که پر مزن در دخواله لازمه کو جیرو بشودا جی براستی جی پیواجوه که وکو ام دزانن تیمشاندن یعنی دبی کو اف پیواجو د قادا زمان دا دست بکی یعنی د قادا د امبیجن گلن پری دا وک خدمتان تندرستی وک مافکی بدین مرووا یعنی تمام وی مافا کو ندن مرووا براستی دبی سدما مرنا مرووا یعنی اوی هم گلک مثلا پاندمی دا مگلکتی دایی کن ماین اختیار پرانیجی د اودن بتنی دا ج خبرکارین تندرستی فهم ندکرن و لور دا de odaya ke de man her wa nizam vun derde xo bejin nizam vu giliv gaz ne xo bejin ne karvun ve çığlıka ku de navan da bu bejin xabatkarin tenduristiye dama jwan fahm ne kirna brastici kaoseki geleki mezin çe bu tırseki geleki mezin çe bu o gelek kes yan bejin dama pandemiye mesela
sedema vî tişta mirînî dîsa jî di erdhejê de mesela em hat berçavan ku dema xebatkarên tenduristiyê ku wî zimanî bizanbin daha baştir ew xizmeta tenduristiyê didin holê yani ev astengî ev di kadên tenduristiyê de ji ber ku zimanê dayîkê baş nayê bikaranîn newekeviyekî mezin derdixe holê lazim e ku eviya jî êdî meriv di vî warî da daha xebatên baştir bike. erê Lazim e çi bêkirin belkî em pêşiyê de paşê de baxivin. hinekî wextê me kine ez pirsekî din jî bipirsim di xizmeta tenduristiyê de dayînê xizmetê di zimanê xwe de yek jî mafên bingehîn a mirovî ye û pirsakî min jî din li Tirkiyeyê di vî warî da pêdiviyên yasayî hene. Ve rastî lazim e ku yani belki de em bêjin yani de hemû yasayan da yan jî em bêjin di kanûnan da vî mafa bêdayîn ya mafekî xwezayî ye mafekî em bêjin nav netewî ye yani hemû mirov di wî mafî da ne ku bi zimanê xwe xizmetên gelemperî bistînin di kadên gelemperî de wek di wan kada da dema xizmet dikirin yani çûn em bêjin şaredariyê çûn nexweşxanê biçin ku yani ciyên fermî ew mafê wan heye ku bi zimanê xwe wî mafî bigirin wê xizmetê bigirin yani pêdeviyeke mezin heye bi rastî lêbelê ez di wê baweriyê de me ku ji bo kada tenduristiyê ki yani yani wek kadên dinêkê jî dîne bi jiyanê ve ji ber ku girêda ye yani dema ku vî mafa bê astengkirin astengiya ziman dibe sedema mirina mirova ji ber wî jî divê sedema nexweşiyên ku daha pir em bêjin berdewam bike divê sedema ku di tedawiyê de mesela negihîştina tedawiyê yani divê kadê de li gor kadên dinêkê daha zûtir gav bên avêtin lêbelê niyet pir girîng e li gor min yani ger ku eviya wek pirsgirêkekî bêdayîn ki pirsgirêk em di hemû em wek xebatkanên tenduristiyê dibînin ku ev astengkirin pirsgirêk e yani îro em bêjin xebatkarekî yani bijîşkekî xebatkarekî tenduristiyê wek Hollandaca bizanbê devlet wek tazminat mafên ziman yani tazminata ziman peret dewan lêbelê yên ku li Amedê bijîn li herêmê bijî û wek zimanê xwe bi gel re biaxivê li hin dera tew astengî jî derdixin lêbelê tiştekî nîne yani divê kadê de beriya zagonê beriya em bêjin kanûna ew niyeta baş bi rastî jî pêwîst e yani divê ku li hemû kadên tenduristiyê di hemû nexweşxanan bi pirzimanî vê xizmeta bêdayîn ji viya bê teşvîk kirin hin tişt bên kirin her wiha tercümanê belkî profesyonel bên perwerde kirin û her wiha li wan dera em bêjin xebat bikin û her wiha di hêja di perwerdehiya bijîşktiyê da lazim e ku yani vê erdnegariya ki pir yani nasnameyên wî pilin zimanê wî pirin her wiha lazim e ku vê hêlê da jî em bêjin di perwerdeyê da bijîşk bên perwerdekin yani beriya wî niyeteka baş lazim e ji vî di vî warî da yani beriya lêbelê pişt ra jî lazim e ku di hemû kadan da û di destpêkê de serî de di kadan tenduristiyê yani di xizmetên tenduristiyê de xizmetekî pirzimanî bêdayîn ji bo ku ew kesên ku zimanê wan ne Tirkiye bigîjin mafên xwe yê tenduristiyê. Erê pisporên tenduristiyê ji bo ku ew astengiya zimanê biqedînin dikarin çi bikin û hepkî pirsekî dinê jî ji bo di nav cîhanê de hin welatên ku astengiya zimanê re şer dikin hene û çi modelên navneteweyî dikarin bo Tirkiyeyê wekî modelê jî xwe bigirin. Bi rastî jî destpêkê de yani dibe ku herkes kabul bike ku eviya pirsgirêkek dibe kadê de yani pirsgirêk heye ku yani ev pirsgirêk yani dibe ev bê kabul kirin
و اف پرسکریک دبی سدما تشتین نینی دبین سدما کو ام بیژن گل تندرستی اوی نباش دبی نوک هویه کی چه دکی یعنی دبی کو اف پرسکریک د دسپی که دا به قبول کرین یعنی و یعنی شو اویا تیزانین یعنی د قادن زانستی دا جی هيا یعنی کسین کو ملتجی ون کسین کو کوچبر ون کسین کو بیانی بن خدمت تندرستی daha هندک دیدن لترکیه جی مثلا دوی وارد ام بیژن لشرناخه لیکولینه کی زانستی هات داین مثلا او کس بوان را گلک یعنی وقتا کو آخافتن کربون یعنی ام بیژن لیکولینه کی کربون هن کسا دگو مثلا وقتا کو از دچم یعنی جبر کو از نزانم او که خوازی م ترکیب زامبیا یعنی جبر کو ترکی نظام و نخوازه بچه نخوشخانه یعنی ام بیژن وقتا تشتکی لزگینی چه بو وقتا تشتکی عاجل چه بو نخوازه بانک بکه یعنی وک کسی کی کو د صنفا دویامین ببینه یعنی اولی کولی بی درخست و حاله و یعنی جبر گله کسی جبر کو او اصلنگی از زمان نتخواستن که خدمت تندرستی بگیرن و هر وها افجی دبو سدم کو او کس مثلا وک کسین دنه که وک ام بیژن همولاتین دنه که خو حس نت کرن افجی دبو سدم اویا یعنی دوی واردا یه ناو نتوی براستی گلک تشت هنه گلک ام بیژن چارەسەری هەیە دوی واریدا یەکەم چارەسەری ئەوە لە گۆرم مثلا یەن کو ئەم بێژن زمانی وان نو ئێ هەرێمە یەک بن یعنی وەک بژشکێکی کو ئەز کوردی بزانبم لە هەرێمێکە کو ئەز کورد زێدە لێ ژیان دەبێت کو ملور پەیوەردار بکەن لەوێ دەرێ ئەز بخەبتم و ji بۆی کو لەوێ دەرێ دەخەفتم daha تشتên باشتر بکەن وەک ئەم بێژن ئەو تازمیناتا زمانە یەک و هی هۆڵاندا دزانێ تشتین کو دادن وی ین کسین دنیکه یعنی ایک وی زمانی زانه دبی کو بدمان یا دویم او کو یعنی به تنی به ترجمان وان وی کاران ابی یعنی خبرکار تندرستی دوی واریدا بیم پرورده کرن ان هندک کم زیده هن یعنی او کسین کو هاتن دوی هریم ام بیژن خبتین زمانی وی گلی هن کی هیم بکن یعنی جبر کو مگو ین کو زمانی وی فهم نکه دردی ویجی فهم نکه یعنی کسی کی ام بیژن دایی کی وقتا تی نخوشخانه هم د پراتیک خدا د کرداری خدا جی دبینین که دما هم به زمانی وی هم دویجن دای تب خیراتی دای دردی تا چه بود دای تا چه ماهاتی نخوشخانه او تنوی دردی بین زمان جی به کردی خو بین زمان و بیجه اوی بجشکا وای مفهم دکی او دبی سدم ما تداوی اوی یعنی هن کس درد خوشیش خو بیرا دکن یعنی جبروی تشتی کو او دکن یعنی او جی گرینگ براستی یعنی دبی کو او خبرکار تندرستی دبی هیلا دا به پروردگی کنن و وی زمانی هم بکن خلاص یا مثلا د پروردگی بیژن بجشکی وان دا دبی کو اوی گرینگی اویا بین زمان و هر وها اف گرینگی چه بکن یان چاراجی او کو مثلا نخوشخانه د جبوی بالداری جبوی هشیاری ام بیژن هن تشت هنه اویاجی به پر زمانی بیکرین یعنی گر کو نیت هبه تشتین کو ام بیژن بین کرن اصلا گلکن و دوی واریدا گلک مرفت کاری گاو باوجه یه ناونتویجی یعنی پروژه تندرستی ام بیژن ترجمان تیم بکارانی لبلی و کومگو ترجمان خوشی یعنی تکلیه نخوشو و بجشک تکلیه نخوشو خبرکار تندرستی براستی نتنی تکلیه که پر تایبته yani ne tiştekî neke danûstên nawan ne tiştekî neke yani her tiştên xwe dibe ku nexweş bi jişkira bikar vê par vevkê ji bo wî jî bawerî gelekî giring e ji bo vê baweriyê jî lazim e ku ew kes bi wî zimanê wî nexweşî biaxive yani divêr de dibe ku zanîngeh wan jî gelek lêkolîna bikin yani ew modela ku li dervayê biyanî hene ew model em dikarin ji wan modelan sûd bigirin lêbelê em bi xwe jî dikarin modelekî ji bo xwe biafirînin yani ji bo wî welatî modelekî biafirînin bila yani dê destpêk ew e ku yani dibe ku via pirskirêke em destpêkê da via qebûl bikin û ev pirskirêk jî dibe sedema nekheviyan me divê sedema şikestina nexweşan dibe sedema ku em bêjin nexweş nagîjin tedaviyê em via qebûl bikin bi rastî tiştên dinekê ew ê pir hêsan derkevin holê bi rastî.
Em hatin dawiya bername xwe. Perzu derbas bû. Erê wele tu rast dibêjî. Îro mijara me ser astengiya zimanî û gihîştina xizmeta tenduristî çawa bandor dike ev bû. Mêvanê min Doktor Xalîs Yerlêkaya bû. Ez jê re ji bo hatina wî ji bo beşdarbûna bernameyê min bûye. Gelek spas dikim jê re. Ez jî gelek spas dikim ji bo ku vê derfetên da me bû vî mafan me bikaranîn. Rastî jî xalekî belkî yani pir kesên ku em bêjin vê pirsgirêkê di jiyana xwe de najîn ji bo wan ne pirsgirêk wê lê belê yên kesên ku em wek xebatkanên tenduristî wek bijîşkan li nexweşxanan vê xizmetê didin eviya xalekî gelekî girîng e gelekî pirsgirêkeka mezin e Pirîjên jî ixtiyarên me, dayîkên me, sedema vê pirsgirêkê, sedema astengiya ziman rastî jî naxwazin biçin nexweşxana, dereng diçin nexweşxana, hin gilîng gazinê xwe nikarin bêjin. Ev divê sedem ku ew nexweşîn li wan pîr divê, li wan yani dereng diçin nexweşxana, ev jî rastî jî yani xalekî gelekî girîng e lazim e di vî warî de jî em gelek gav bavêjin. Ez dîsa Pazdê Gulanê wek cejna zimanê Kurdî li hemû gudarvanan pîroz dikim û spas dikim ji wê. Spas gerek spas. Erê godarberînê jî em îro jî hatin dawiya bernameyê xwe. Cejna we pîroz be, cejna zimanê Kurdî pîroz be, heta hefteyekî din bimînin xêr û xêşiyê de roj baş.